Pablo apostolun Corinto markankir iyaw sirinakar payir qillqatapa. Mayir halja. Corinto iglesiankir munat hilatanaka kullakanaka. Ukamarak akaya chiqankir taqi hilatanaka. Naya Pablompi Timoteo hilatampej aruntanipxmawa. Dios aukisampi. Nayar apostolo nyatak ahlisir Jesucristo tatitumpej kuyapayasiñapsa sumankanyapsa humanakar churpan. Jesucristo tatitusan Dios aukipaj hachanchatapan. Upaj kuyapayir aukisawa. Hiwasar chuyimachir Dios arakiwa. Upao taqit akisiñanakasan chuyimachisto. Ukamat hiwasanakan akisirinakar chuyimachaña sataki. Diosah churkisto ukapach pachuyimachasi wimpi. Kamisatej Cristo laiko walit akisiñanakaj hiwasanakatak utki ukaja. Hiwasanakaj hupampiut akisipjtan. Ukamarakiu Cristo toke. Chuyimachasiñaj hilarkir hiwasanakatak uthi. Nanakan akisiñajaj chuyimachasiñampi qespiasiñampi humanakatak uthay. Diosatej chuyimachapchistuja. Humanakan chuyimachasiñaj uthaña parakiwa. Humanakan nanakhan pachpat akisiñanak walichamampi akisipjaña mataki. Nanakan humanakat masuit awiw uthi. Kunham teht akisipjtaja, ukamarakiu chuyimachasipjata. Hilatanaka, asya suyun kunahan waltanyanakan teh hikhatasipkayat ukyatipjanya munta. Ukayantahan atipkayanwa. Hiwanyak suyihapjayata. Nanaka hiwanyar katuyatham amuyasipjayata. Ukampis takeukaj hiwatat haktayir Diosar katuyasin yatichapjitu. Hani unanak pachpar alkatasin yatichap kituti. Diosau qespiapjitu. Akat qeparus ahsarkan hiwanyat qespiasip kakitaniwa. Humanakatej nanakatak Diosat mayiphat ukaja. Walja hakinakatej nanakatak Diosat mayineja. Walhanirakiu katoktan uka aski churawi nakapat Diosaroh Dios pagarapjani. Nanakah takehakinak nairakatana. Hukampis humanak nairakatana. Suma ukamarak oma chuyman sarnakapjatahat kusisipjta. Uksti hani unanakan yatinkan kanyahampi lurapkti. Hanukasti Diosan yanapapampiu lurapjta. Ukat munasiñapat huparius pagarapjta. Qaillqatanak apayanipks maukansti, haniu han ullarkaya, han amuitkay qaillqanipks mati, uksti sum amuit apjanyam munta. Niyaw nanakat mahuka amuyapjtaja, kunapachatej tatito hutkan ukhaja, humanakaj nanakat wal kusisipjata. Nanakas ukakipkarakiu humanakat kusisipja. Ukam amuyasaw naya humanakar na irakatum tirhutany munayata. Ukamat pakuti humanakar tumtanyataki. Macedoniar sarkasaw humanakar na irakatum tany munayata. Ukat kutanisah wasitat humanakar tumtanyataki. Ukamat humanakar hudiar saranyahatak nayar yanap taphitasma. Hansum amuit asisakit uklurany amtpachatsti. Hanukah hisa haniwa saspa amtawimpi amtkirista ukamcha amuyapjtaja. Ukampis Diosah yatiskiwa. Nanakah haniw humanakar hisa haniwa sasah parlapksmati. Diosan Jesucristo wawapasti kititeh Silvanosa Timoteosa nayasa parlapksma. Ukah haniu hisa haniwa sirikanti. Hanukasti hupanja Diosan arunakapah cikapa puninwa. Hupanarak Diosan arsutanakapah pokasi. Ukatpi Diosar yupay ciktan ukah ukamapan sistanja. Cristo Jesus toki. Ukatsti Diosaw nanakarusa humanakarus Kristumpi mayachasah sum saitayisto.
Hupau ya kacharakistu. Hupau hiwasanakaruh chimptistu. Chuy masarusti qollan ahayu ucharakistu. Kunteh churap hamau siskistu ukka toqañaq phoqasiña pataki. Hanis amtataharham korintur sarksta ukasa, humanakat khuyapayasisaw hanuhutkti, uksti diosaw yatiski. Haniw nanakak iyaw sawinakam apnakan munapkti. Nanakak humanakar yanap tanyak munapasma. Ukamat kusisinyaman uthenya pataki. Humanakasti iyaw sanya ni turt atahapatawa. Payir Korintios. Payir halha. Ukat humanakar wasitat tumpir saranhan amtikti. Humanakar han yakisiyan laiku. Nayate humanakar yakisiyap hamukasti. Kitirak nayar kusisiyitas pasti. Humanakakiu kusisiyap hitasmaha. Ukat ukam kailkanipasma. Haniu nayak humanakan yakisiyata nyatak saranymun kayati. Ukat sipan humanakah nayar kusisiyap hanyamawa. Nayan kusisinyahat humanakah kusisip hanyam yatiraki yatwa. Ukampis kunapachateh ukakilkat apayanip kisma ukah walilyak tata. Maihit ataw hikhatasiyata. Yakisinyatsa hacharaki yatwa. Ukampis haniu yakisip hanyamatak apayanip kismati. Hanukasti. Kun hahachakiteh munasinyahah humanakatak yatip hanyamatakiwa. Mainiteh nayar yakisi chito ukaha, haniu nayaruk yakisi kituti. Han hilhanyampi arsusasti, taki humanakaru yakisiyap haraktam. Kunamutu yauteh ukahakir humanakah churapkta ukampeh pokatakiwa. Hichasti ukahakiroh pampachanya hianaptanya wakisi. Ukamat yakimpihan atip heyasinya pataki. Ukat humanakar achikt apasma, hichah wasitat hupar munap hatam unyashtayapkham. Ukatakiu humanakar qilqani pasma, humanakan cuimam untanyataki. Ukamaraki humanakan haisasir cuimam yatinyataki. Ukamasti humanakateh kitirus pampachaphat ukaha, nayas huparoh pampacharakiwa. Nayateh kunot hipan sa pampachta, humanakat kuyap tayasisaw Kristun nairakatapan pampachta. Ukamat supaya hiwasarhan atip hikistaniti, nyang kaamtanakap sumyatanha. Kunapachateh troate markar Kristun sumayatiyawi arunakap yatir purkayat ukaha, tatitutak irnakanyak ukamarkan walipuni uthana. Ukampis tito hilatahampihan hikisitah laiko, chuymahan waliyakitaw hikhatasiyata. Ukat hupanakampi hikisiwayasin Macedonia markaru sarhta. Diosahius pagaratapan. Hupasti Kristum pichika atip hanyaru irpistu. Hiwasanak tokerakiu arunakap sayati. Ukarunakasti masumak apkir kolyakas pas ukamau takichikar puri. Hiwasaha Kristoh diosar lokatki ukasuma insiension kapip hamatanwa. Ukasti kespiatanak taipiru han kespiatanak taipiru puri. Han kespiatanakatakeh uka inciensio kapeh hiwayir kaphamawa. Ukampis kespiatanakatakeh hakan curir kaphamawa. Kitirak ukatak wakisht atasti. Haniu nanakah diosan yatiyawi arunakap alhasar nakapkti. Kunhamteh walhaninakah lurapki ukama. Hanukasti takechu imau diosan nairakatapan yatiyapkhta. Kristumpi mayaki tanakah laiku. Payir Korintios, kimsir halha. Kunapachateh akanak sapktau kasti, humanakan amuyatamat nanak pachatsa, hachachasin wasitat kaltap Krista ukamati, anukah nanakah humanakar masumat untatanya takeh kailkatampich unistap hamaha,
Hanukah mayninak kamach masumat untatanya tak qilqat maisip hamaha? Haniwa. Humanaka aptaw na nakatakih masumat untatan qilqataha. Uka qilqatasti, chuy manakahan qilqatawa. Take hakirakiw uka qilqat unti. Ukat ulyar tarakispa. Uka kanakis kiwa. Uka qilqatah humanaka aptawa. Pach pa Kristun qilqantata. Nanak toqi churataraki. Uka qilqatah haniw tintampi qilqatakiti. Hanukasti hakir Diosan agayupampi qilqatawa. Uka qilqatah haniw silp akalanakar qilqatakiti. Hanukasti hakinakan chuy manakapar qilqatawa. Uka iyaw sanyaw Kristo toqi Diosan na irakatapan uthisto. Haniw nanakpachkun luranyatakis yate katap kirista ukamapkti. Hanukasti takikunteh lurapkta ukah Diosat huti. Upaw macak arus tawin lokteritaki yati chaphitu. Uka macak arus tawisti, haniw maka machiru haisanya kiti. Hanukasti ahayun lurawi parham hakanyawa. Kamacheh hiwanyaru puri. Ukampis Diosan ahayupah hakan curi. Muesesan kamachipah masil akalanakar qilqsutanwa. Kapak kanampi muyun tatanwa. Israelita hakinakas haniw kakana laikoh muesesan ahanup unkatirhamapkanti. Ukampisa. Ukakanak chaktaway hakinwa. Ukahiwanyatak huchancanyataki kamachiteh kapak kanampi muyun tatachinha. Diosan ahayuphar utayat machak arus tawin yatiyawipah ukampkah kiriniwa. Ukampeh sanymunta. Hiwanyatak huchancataanyatak kamachiteh kapak kanampi muyun tatachinha. Ukat sa hukampi kahkirkan kanyampiw hiwasar Diosah aski hakit katok Kristo ukah yatiyatan. Naira kapak kanampi curat kamachih haniw macak kapak kan kanyampi curaski ukatakeh kunakisa. Tukusinya pakan uka kamachiteh kapak kan kanyampi huchinha. Winya yatakiki ukasti hukampi hachaniwa. Uka suit anyaw nanakan uthaphitu. Ukatarak watake iyaw sanyam parlapkta. Haniw nanakah Moises ham lurapkti. Hupah mabelumpiw ahanup imtasina. Ukamat Israelitanakan ukatukusir kana han unyhap hanya pataki. Ukampis hupanakah haniw ukamuitan munapkanti. Hichas kunapachateh naira arus tawi qilqat ulyar tapki ukah haniw amuy tapkiti. Hupanakan amuyun akapah mabelumpis imtatakas pa ukamawa. Kristo kiw hupanakar amuy tanyanap taspa. Hichur kamas kunapachateh Moisesan qilqatanakap ulyar tapki ukaha. Mabelo hupanakan amuyun akap imtaski. Ukampis kunapachateh mahakeh tatitur makatki ukaha. Ukabeloh apakatahewa. Tatitusti ahayuwa. Kau kan kitih tatitun ahayupaha. Ukan ha kespiat sarna kasinyaw uthi. Ukat pi takihiwasanakah ahanunakasan ukabelumpi han iman tata hatap laikoh. Malir pur undat hamaw tatitun kapak kan kanyapat kahtanha. Ukat sti hupar untataw tukup haraktan. Hupan kanapah hiwasan katap laiko. Uksti ahayukis ukatatitu hiwasanakatak luri. Payir Korintios, pusir halha. Ukat nanakahan karhasipkti. Diosaw kuyapayasinyapan akalurawi katuyapheto. Haniw kunat sap engkasipkti. Hanirakiw kun sa hamasanakan lurapkti. Haniw hanwali amtanyanakan pisarnakapkti. Hanirakiw Diosan arunakap sa maysar kiwipkti. Hanukasti. Kunateh chikaki ukak arsupkta. Ukamat takinimpis Diosan nairakatapan askit untayasipkta.
Diosan sumayatiawi arunakap parlapksma ukanakateh ma belumpham imtatahan kanakcheha hitinakateh chakanyar sarapki ukanakatakikiw ukamaski hupanaka haniw iyaw sapkiti ukat akapachangkir supayah amuyonakap chamaktayi Kristun kankir sumayatiawi arunakap han unyhap hanyapataki Kristus ti Diosan hakir unyana kapawa. Haniw nanakpachpat yatiasipkti. Hanukas ti Jesukristun tatitu tapyatiapkta. Nanakah tatitur munatanakah laiku humanakan yanapirimar tukupkta. Diosah kanap chamakan kantaykan ukapach pa Diosarakiuchu imanakasan kantay. Uka kanampisti. Diosan kahkir kan kanyapah Jesukristun ahanupan kankis untap hanya sa takiwa. Diosan ukahach achurawi pasti, hancinakasan hamanyik ipukun imat hamawa. Ukamat ukahach achamahan hiwasat hutatapa, hanukas ti Diosat hutatap yatisinya pataki. Hanwal tanya nakah takitukit muyuntap kicitu ukasa, Hani puniw atip hayasipkti. Yakisinya nakas utihcheha, haniw ay nashtapkti. Unisinyambis arkanakap kcitu ukasa, haniw sapa irpanukutapkti. Orakerus takisip kcitu ukasa, hani puniw tukkatapktsa. Kau karuteh sarap kta ukkanha, hancinakahan Kristun hiwatap apap hapuntua. Ukamat hupan hakatapah nanak toke kanstanya pataki. Nanakas ti hakkasinha, sapurus Kristo laiko hiwanyat khispipkta. Ukamat Jesusan hakanyapah hiwir hancinakahan unstanya pataki. Ukamat hiwanyah nanakampinya pataki. Hakanyas ti humanakampinya patakiraki. Kailkatah siwa. Iyaustua, ukat al surakta. Ukamarakiw nanakah iyaw sasin parlapharakta. Diosan Jesucristo tatitur hiwatat haktayatap yatiphtanwa. Ukamarakiw hiwasaruh Jesusam chika haktayistani. Humanakampi chikarakiw hupan na irakataparuh irphistani. Takiw kanakas ti humanakan askimatakiw lurasiwagi. Ukamata. Diosan munasinyap katokerinak uthatapatha, walhaniraki Diosarius pagarap hanya pataki, Diosan kapak kang kanya pataki. Ukat nanaka hanipuniw maiht asipkti, hancinakahah sapurus ay nashtaski ukasa. Akayunsti urut-urut hamaw machakar tukusipkta. Akaurakin akisitasah haniw kunakisa, tukusirikiwa. Ukampis mahacha aski hilarkir winyay kusisin apani. Hani ukunteh unyhktan ukar cuy macurktanti. Hanukas ti kuntehan unyhktan ukaru cuy katuyastan. Kunateh unyhaski ukanakah tukusirikiwa. Ukampis kunatehan unyhaski ukanakasti hani utukusirikiti. Winyayatakiwa. Pair Corintios, Pesquir halja. Hiwasanakah akapachangkir utar untataki tanwa. Apnakan utar untata. Ukahani winyetaki kiti. Ukampis yat tanwa. Uka utateh tukusiniha. Diosah alah pacan winyay uta wakicara pistu. Ukasti haniw hakinakan ampara pampilurata kiti. Ukatpi akautan hakkasah aiktanha. Mapit alahpach utasar sarhan muntan. Uka hakanyampisti, isim kamarakiw isintayatanyani, han kalalas kanya sataki. Akapachangkir utan hakkasah takistanwa, ay koraktanwa. Haniw kalalan mungktanti, hanukasti istapitan muntanha. Ukamat kunateh hiwiriki ukah macak hakanyam caktayatanya pataki. Diosaw ukam wakicara pistu.
uk pokanyatakisti hupaw kolyan ahayu churistu. Ukatpi iyaw sanyampi hakasktanha, akahanchin hakasasti, haniraw alahpachan tatitumpi chikaktanti. Haniw hichahupar unyihktanti, hanukasti, iyaw sanyampi chamanchataw hakasipktan. Ukampis take iyaw sanyasaw uthistu, ukatsti tatitumpi hakir sarhanyatakih hiuhanyak munsnaha. Ukatpi tatiturkusisyenyatakih sapur chamachastanha, hanchin hakkasinsa, hanukah hiuhasinsa. Takiniw Kristun taripawip nairakatar unistanyani, sapakat mainis lurawi patham katokanya pataki. Hancing kasinwal sa hanwal sa lurata parhama. Ukalayko, tatitur aksartany wakisitap yatisaha, hakinakar amuy tayanya takiw chamachasipkta, Diyosah nanakar sum untapheto. Ukamarakiw humanakan nanakar sum untapkhanyam munta. Haniw nanakpachat hachachasipkta, hanukasti, humanakan nanakat kusisip hanyamatakiw parlapsma. Ukamat kitinakateh hupanak pachat hacha tukupki. Ukahakinakar arus hatap hanyamataki. Ukahakinakasti lakahak uncukiphe. Haniw kunateh hakin chuymapan utki ukamuyapkiti. Nanakateh lokher untatapsta ukaha. Dios layku ukamsar nakapta. Haniteh lokhinak kamapkstha, humanakan askimata kirakiwa. Kristun munasinyapaw nanakan uthantasi, mainin takinitak hiwatap yathasina. Ukami pansti, takiniw naira hakawinakar hiwap haraki. Kristoh takinitakiw hiwawayi, hitinakate hakasipki ukanakahan hupanak pachatak hakanyapataki. Hanukasti Kristutak hakap hanyapataki. Hupaw hupanak layku hiwasin haktawayi. Ukat nanakahan kitit sa akapachan amtawi nakaparham luphapti. Nairapachah uka amtawi nakarham Kristut lup ipchiyata ukasa. Hichahaniw hupat ukam luphapti. Ukamasti kititih Kristumpi mayachatahchi ukah machak hakehewa. Naira lurawi nakah tukus hewa, hichah takikunas machakar tukutawa. Takeakanakah Diosan lurawi pawa. Hupaw Kristo toki hupam sumang tapiisto, ukatsti sumang kayan arunak yatianya takiw haitarakisto. Chikpachana, Diosah Kristo toki wakapachampi sumang tapiskana. Hakinakan huchanakaphan amhasisa, hiwasana karusti, uka sumangkayan yatiyawi arunak maininakar yatiriw haitarakisto. Ukamasti, nanakah Kristun kitanit arsuripaphtwa. Ukasti Dios kipkas humanakar nanak toke achiktap Kristam ukamawa. Ukamasti, Kristun sutipharu achiktapsma. Dios sampi sumangkap hanya mataki. Kristo haniw kuna hutsa lurkanti. Ukampis Diosah hiwasanak layku huchan hakirham unyhana. Ukamat hiwasanakan Kristung kasin askit katokatanya sataki. Payir Korintios, sohtir halha. Nanakasti Diosan lurawipan irnakirinak hamah humanakaru achiktapsma. Kuna kuyapayasinteh Diosah humanakar unyashtayapktam ukhan inachusar tukuyaphamti. Hupah kelkatanakan siwa. Wakiskir pachan istsma, kespiasin urun yanap taraksma. Hichaw uka wakiskir pachaha. Hichaw kespiasin uruha. Haniw kitirushan walisar nakawimpi unyashtayapkti. Nanakan lurawi nakahahan hiskachat unhasis kanya pataki. Ukat sipana, takikunan nanakah Diosan irnakiripap hatah unyasitayapkhta. Waliyamp ucuy mampiut akisipkhta. Pistaya sinyanakanahan waltanyannakansa. Hauk hasin karselar uskun tapheto.
Hakinakan ojutanakap taipin usuchhapjetu. Walichama tukusaw irnakapjta. Han ikini, han mangkatarakiusar nakapjta. Takiw kanaksti, qomaha winakahampi. Kunatech chikaki untatanakahampiw unyashtayapjta. Ukamarak llamp uchuymani pjatahampi. Kuyapayasirita nakahampi. Chikakankan untatanakahampi. Qoyan akayuh nanakampi taplayku. Chikpach munasinyani phatajlayku. Ukatsti Diosan chika arunakap hupan chamapampi parlap hatajlaykuraki. Kunatih chikapaki ukar supjta. Ukampi puniw sayt asip harakta. Yakipurunakah hachar aptatapjtua. Yakipurunakas tinyang kachatapjtua. Yakipuruh nanakat sumparlaphi. Yakipurustihan walirak nanakat parlaphi. Chikap parlapkta ukasa, kari hakinakar hamaw unyhaphitu. Hanunt hakinakar hamaw unyhaphitu. Wali untatapkta ukasa. Nanakah ni hiwirpach hamapjtua. Ukampis hakasipkaktua. Hauqhaphitua. Ukampis haniw hiwayapkituti. Llakitap kirista ukam unyhasipjta. Ukampis kusisitakipuni sipktua. Han kunanip kirista ukam unyhasipjta. Ukampis walhaniru kamiriptayapjta. Hanis kunanip kirista ukamapjtua. Ukampis haniw kunas pistapkituti. Korintung kirhilatanaka. Chuymanakahan han kun sa imtasaw takikun sa kana arumpi humanakar parlapasma. Haniw kun sa humanakar imtapksmati. Hanukasti humanakaw nanakar imtaphistaha. Ukamasti, ma aukir untataw wawanakarham achiktapasma. Nayampeh kana chuymaniphan. Kunhamteh naya humanakampeh kana chuymanikta ukama. Hani humanakah Kristur han iausirinakampeh chikachasiphamti. Kami sarak aski kangkanyam pinyang kakangkanyam pisti mayachasispasti. Hanukah kami sarak kanampi chamakampisti chikachasispasti. Kristumpi supayampe haniu suman sarnakapkaspati. Hanirakiu Kristur iausirimpi. Han iausirimpe suman sarnakapkaspati. Haniu Diosan utapampi yak Diosanakan utapampeh mayaki kaspati. Hiwasa hakir Diosan utapatanwa. Kunhamteh Dios kip kasiski ukama. Hupanak taipin haka sarnakaraki. Nayaw hupanakan Diosapayah hupanakasti nayan markahaniwa. Ukat tatitoh sarakiwa. Hupanak taipit mistubham. Hitik harakim kunatir anyuki uk han yam tabhamti. Nayasti humanakar katokaphamawa. Nayah humanakan aukima yawa. Humanakasti nayan yokanakaha. Puchanakaha phatawa. Uksti naya takich aman tatitu arsta. Payir Corintios, pakalqor halja. Ukamasti munat hilatanaka. Diosan take akar sutanakapah hiwasatakiwa. Ukatpi take kunatek anyuchkistaspa ukat hitektanyasaha. Ukatsti hanchisana akayusansa umasar na kanyasawakisi. Diosar aksar tasasti kumahakawih katanyatak chamachasinyani. Chuymana kamaruy usktasipjita. Hani ukitirus han chikapar unyhapkti. Haniraki ukitirus kunahan wal salurapkti. Kitirus inaki irnakayasipkti. Aksti hani humanakar hishkachanyatak sapksmati. Ni sapksmawa. Hakanyatakisa hiwanyatakis humanakah nanakan chuymahan kaptawa. Humanakar kana arumpi arsunyaha uthitu. Waliku sisinyaw humanakat utharakitu. Takit akisinyanakah taipinsti,
ch'amanchata uñhasta. Kusisinyan poqtata uñhasirakta. Macedoniar purinipkta ukat aksaro hanipuniw samarapkti. Hanukasti, taqichikan hanwal tanyanakan uñhasipkta. Ch'ahwanyanakaw nanakar muyuntapjito. Chuy mamangkansti, aksaranyaraki. Ukampis ch'amatayhtatanakar ch'amanchir diosaj, titun purinita pampiw ch'amanchapjito. Haniw hupan purinita pampikiti, hanukasti humanakatiyatisaw chuy machasip harakta, hupasti nanakar uñihan munapjatamat parlapjito. Nayat yakisip hatamat yatiyap harakito. Taqiw kanak yatisaj hukampiw kusista. Qailqanip kisma ukampitij yakisiyapsmaja, hani ukat hichaj yakiskti. Uka qilqatan ma hukapacha humanakar yakisiyatap unihasaj nayaj yakisirakiyatwa. Hichasti kusistwa. Haniw yakisitanakamatti. Hanukasti ukal yakisiñaw diosaroj irpkatapjtam. Ukal yakisiñaj diosan munanya parjamanwa. Ukamasti nanaka haniw kunahan wal salurapksmati. Diosan munanya parham yakisiñaj qispiasin uthayi. Haniw kunat yakisiñas uthikiti. Ukampis akapachan yakisiñapaj hiwan uthayi. Humanakan yakisitamaj diosan munanya parjamanwa. Kunanaktej uthayki uk uñhapjam. Humanakaruj wal amuitatayapjtam. Ukatsti nayar arhatan chuyim churapjtam. Q'apisiyapjtamwa. Aksaran chuyma uthayapjaraktam. Ukatsti nayar uñhan munapjarakiyataja. Nayat arhatasisasti huchaneruj mutuyapjtawa. Taqi ukanakampisti humanakan hankuna huchani phatam uñachtay. Ukamasti kunapachatej ukaqilqat apayanipksma ukhasti. Hani unayaj chuyma usuyir haqit lup'isa qilqankti. Hanirakiw chuyma usuchhat haqit lup'isas qilqankti. Hanukasti, Diosan nairaqatapan nanakat yakisip hatam uñachayañatakiw qilqanipqsma. Ukat nanakaj chuymachat hikhatasipqta. Tito wali kusisitawa, taqi humanakaw machak ch'amanchawi huparuj churapjtaja. Ukasti nanakaruj hukampi kusisiyapjitu. Nayaj humanakat kusisitaj titur yatita, uksasaj haniw panthaskti. Hanukasti, kuntej humanakar sapkayasma, ukaj chiqawa. Titur sapkta ukas chiqarakiwa. Nanakaj humanakat wal kusisipjta. Hupasti humanakar walpun munasipjtam. Humanakan haisasiritanakam amtasisa. Wal yakanyam hupar katukaphatat ukatsa. Nayasti humanakar takichuyma alkatasitahat wal kusista. Payir Corintios, kimsakalqur halja. Hichaj hilatanaka. Kunhamtej diosan munasiñapaj Macedonia iglesianakan uñashtayaski ukhat yatiyan munapasma. Hupanakaj yantanakan hikhatasipchin ukasa wali kusisitapjiwa. Han kunanipkchi ukasa kamirinaka kaspas ukam takichuymaw wahtawinakapchurapji. Nayaw uñhta. Hupanakaj chuymapatham qawqatej churanyaj wakiski ukatsa hukam churapji. Han kitinkam skataw chuymapatham nanakaruj achiktapjitana. Diosan markapatak yanap taptapipkta ukan yanapasiñataki. Nanakaj suyap kayat ukatsa hukampi yanaptanak aptapipjana. Hupanak pachaw diosar katuyasipjana. Ukharusti nanakaruraki, Diosan munanya parhama. Ukat nanakah titur achiktapta, humanak taipin akamunasin yanapta aptapnya pataki. Hupaw hanir aptap kasah curany kaltana. Humanakaw takikunan hilang kaptaha, iyaw sanyana, arunak parlanyana,
yatiñana. Q'apachuymanpi luranpo qañana. Nanakat yate qasipkta ukamunasiñana. Ukakipkarakiw akayanapt'ap tapiñan hilankap qañama. Uksti haniw humanakar makamachham churapksmati. Hanukasti mayninakan sumachuymanpi aptap hatap yatip qañamak munta. Ukamat humanakan munasiñamaq chiqat hanich uki yatisiñapataki. Humanakasti yatip htawa. Jesucristo tatitusaj munasiñapan qamirikasin humanaklayko han kunanir tukuway. Ukamat hupan han kunan tukutapampej humanakan qamirkipstap hañamataki. Humanakan askimataki ukhatsañ munapasma. Humanakaj maymarat pachaw akaluraw hasum qaltaptaja. Haniw alek aptapisakiti. Hanukasti kusisiñampirakiw aptapiptaja. Hichasti kamisatej taqichuymanpi yanapt'aptapin qaltapktaja. Ukamarak humanakan wakisitarham yanapt'aptapin tukuyapjam. Maynitej taqichuy machurañ munchi ukaja. Diosaj churirin uthiripatham katoqi. Hupajaniw kun samaykiti. Maynin han uthichi ukaja. Haniw mayninakar yanapt'añ laykuj pistat hakapjañam munkti. Hanukasti taqinin kuskak uthañapaw munaseja. Hichaj humanakan uthasipktamwa. Kunatej mayninakan han uthki uka churap hañamataki. Qipurusti. Hupanakanarak uthani. Kunatej humanakan han uthkani ukaja. Ukatsti churap harakitamwa. Ukamat taqininsa uthap harakitam. Qillqatan siski ukamarjama. Walha aptapisidinakaro haniw hiltkanti. Hukak aptapisidinakaros hanirakiw pistkanti. Diosajyus pagaratapan. Kunallakisiñatej nayan humanakatak uthkitu ukarak titunchu imaparuj uchi. Hupasti nayan mayitajaruj iyawsanwa. Hupapachpaw humanakat waliatinmuni. Hichasti taqichu imaw humanak unhir sarani. Titumpi chikasti. Mayni hilataru kitani pxma. Uka hilatatsti taqi iglesianakan walisum parlapji. Diosan sumayatiawi arunakap yatianyan walisum irnakataplayku. Uka marus huparuj iglesianakaw ahilisipji. Nanakam pichika saranyapataki. Taqea kanaksti tatitur hach'anchanyatakiw lurasipkta. Uka marak yanapt'añ munatanakaj uñasht'ayanyataki. Uka yanapt'a. Aptapipkta ukat haniw kitimpis hishkachayasin munapkti. Ukat nanakaj sum apnakanyatak chamachasipkta. Haniw tatit nairakatanakti. Hanukasti hakinak nairakatanaraki. Upanakam pichikasti yaka hilatasaru kitaniparaksma. Hupasti takikunan q'apachuyimap uñasht'ayapjito. Hichasti humanakat yatisin walikuchikiw huti. Titusti nayampi chik sarnaqiriw sañ munapasma. Hupasti humanakan askimatakiw nayampi chika irnaqi. Maynir pa hilatanakaj iglesianakat kitanitawa. Hupanakasti Kristuru hach'anchap haraki. Iglesianakan yatip hañapatakisti. Humanakaj hupanakar chikpachapun munaphatam uñasht'ayapjam. Ukamarak nanakan humanakat kusisitanakahatsa. Payir Corintios, llatunkir halja. Hilatanakatak yanapa aptapiñatsti, humanakar qillqaniñajaj haniwa kiskiti. Humanakan suma chuymanip hatam ni untapasmawa. Macedoniankir hilatanakaruj kusisitaw arsta. Akayankir hilatanakaj maymarat pach hank'akipjew yanapt'asiñataki sasa. Ukatsti Macedoniankir hilatanakatja, walhaniw humanakan suma chuymanip hatam laykuj yanapt'asin munapjaraki. Ukampis akahilatanakaru kitanta. Humanakat kusisitajajan inamayas kanyapataki. Ukampej sañ munta. Humanakan chiqpachapun wakisht'atap hañamataki.
Inampis Macedonian kirinakat yaqipanakaq nayampi chikhutasin han wakistat hikhatap Jeristam. Ukaq nanakatak map enqaspawa. Nanakan humanakarwal alkatasitahata. Humanak pachpatakis map enqarakispawa. Ukat nayatakih walhamana, uka hilatanakan humanakan ukar nairakat hutanyapaha. Ukat sti churanyatak arsupkta. Uka yanap tapokachan humanakar yanapanyapataki. Ukamat humanakan yanapta churatanakamah munasinya unyashtawinya pataki han michasinyampi churaphatam unyashtayarakini. Akatoket amtasipkham. Hukak yapuchirih hukak aptapi. Walha yapuchiristi walharak aptapi. Sapamainiw kunhamteh chuimapan amtki ukarham churanyapa. Haniu pa chuimampi churanya pa kiti. Hanirakiu mainin hariatakis churanya pa kiti. Diosah kusisik chuimampi chuririu munasi. Diosah humanakar kunaiman wal hayanak hilarkir churap Jeristam. Ukamat humanakah munaski ukampi poktatasar nakap hanyamataki. Ukat takiaski lurawinakan yanap asinyamataki. Kailkatah siwa. Han kunanina karoh hilarkir churi. Kuyapayasinya pasti hantu kuskiriwa. Yapuchanyatak hata churiri, mangkanyatak mangka churiri diosaha. Yapuchanyamatake kunateh wakiski uk churap hatam. Ukarusti walhaptayaniwa. Ukat yanap tatanakamat yapuh walipuniw achuni. Ukamat humanakan kunaiman kamiriyanakamah uthani. Ukatsti munasinyampi maininakar yanap taphanyamataki. Kunayanapteh nanakar hilatanakatak apayapka tukatha, hilatanakah diosaruyus pagarap harakini. Akayanap hilatanakatak apkasasti, haniu kunateh hupanakan han utki ukak churktanti. Hanukasti ukampeh diosarius pagaran chui mahupanakar uthaitanha. Akayanapasti hupanakaroh Kristun suma yatiawi arunakarham sarnakaphatam unyashtayani. Ukats ti hupanakah diosaruyo paychapkhani. Humanakan ukam kusisit chuimampi hupanakatakis sa takinitakis yanapanak aptapip hatamatha diosaruh hachanchap harakiniwa. Ukamarus takimunasinyampiw humanakatak diosat mayipkhani. Hachak huyapayasin diosan humanakar unyashtayatapata. Diosah yus pagaratapan. Ukahan tukuskir churawi pata. Ukasti han amuit kayawa. Payir Corintios, tunkir halja. Naya Pablo humanakar Kristun suma munasinyap laiko achik tasipkhsma. Humanak taipin hikhatas kta ukah, wali ahsarir haqiu sapkchitu ukasa. Humanakat hayan hikhatas kta ukhasti, wali qoru haqiu sapkchitu ukasa. Ukamasti humanakaru achik tapkhsma. Kunapachateh humanakar tumpir hutka ukhaha. Amtawi parham nayar huchanchirinakampeh han qurutasinyah munaphamti. Ukanakasti nanakat han walinak parlaphe. Munanyanakaharukis sarnakapkirista ukama. Nayah hupanakampi kathasinyatakisti hankakitwa. Chikpachansa nanakah hakinakakiphtwa. Ukampis haniu akapachankir hakinakham nuasipkti. Nanakan nuasin yanakahak haniu akapachankir yanakakiti. Hanukasti nanakan nuasin yanakahak takichamanak sa tukkirpacha diosan chamapawa. Ukamat han wali arunak uthatap tunhapkta. Ukamarak diosan arunakapah han untatanya patak harkir hachachasin arunakarusa. Hakin hanchi amtatanakapsa Kristuru katuyapkhta. Ukamat hupar haisap hanya pataki. Ukatsti takihan haisasir cuimar mutuyanya takih hankaki sip ketua. Cikpach haisanyar purinya taki. Humanakah lakaha kitakikun sa unihapktaha. Mainitih cuimapan Kristungkat amuyas cika. Nanakah hupkama Kristungkap hatanakah amuyanya paraki. Inas nayah hilir kan kanyani tahat hilpach hariap khsma. Ukat haniu kunat engkasinya hasutikiti. Tatitu hilir kan churito. Iglesiar hiltayanya taki.
haniu tukkanya takiti. Haniraki uhumanakar qillqatanaka hamp akhsarayap kirisma ukam amuyap hanyam mungti. Yaqipah nayan qillqatanakahaq walich aman qur arumpi qillqataw saphiwa. Ukampis hupampi parleñaq arsutapas haniya qanjamakiwa sasa. Ukampis kititih ukam naihat parlki ukah ak amuyasiñapa. Kunhamteh qur arunakampi qillqat toqi parlqtha. Ukamaraki upurinisinja quru tukuja. Uksti lurawinakah toqi uñashtayaraki. Chiqpachansa, haniu hupanak pachpa, hachachasirinakampeq kikipasin munapkti. Hupanakah mapisi amuyunir uintataw lurapje. Kunsa hupanakan pachpa amuyupampi tuptasa. Mainit mainirus chikachasip hatapampiha. Nanaka haniu kun hilhasas hachachasipkati. Diosaw nanakan kaukakamateh irnaqañaki uksa uñashtayapjitu. Hupaw nanakan Corinto markar puriñatakis wakichi. Ukat nanakah kunateh lurañanakahaki ukat hukamphan lurapkti. Hanis nairah humanak taipir purinipkirista ukama. Nanakaw humanak taipir Kristun suma yatiawi arunakap nairakat purianipkhta. Hanirakiu yakanakan luratanakapat hachachasipkti. Nanakan luratanakahakas pas ukama. Hanukasti, nanakah humanak taipin hukampi irnaqañ munapqta. Iyaw sa nyanakaman hiltanyap kama, kaukakamateh wakiski ukakama. Ukatsti humanakat hayan uthirinakar Kristun suma yatiawi arunakap yatiañ munapharakta. Ukampis haniu yakanakan irnaqatanakapar mantaran tañ munapkti. Yakanakan luratanakapat han hachachasis kanyataki. Mainite hachachasin muncheha, Kristut hachachaspan. Kitite hupapachpat hachachaski ukah, haniu aski haqit untatakiti. Hanukasti kitiruteh tatito hachachki ukaw aski haqit untataha. Payir Corintios, tungkamayanir halja. Nayan pisicuyman hakham parlatahathan maihtasiphamti. Llampuchuymanpi istapjita. Humanakat yakiskta. Ukayakisiñah Diosat huti. Nayasti humanakar masapachachampi hakachasiñatekiu katuyapasma. Upasti Kristua. Hupanayra katarusti qomahan chach untirmata wakurihamaw unstayapasma. Ukampis ahsaranyahaw uthitu. Kunhamateh katarih Eva warmir karinakapampi salqantanha. Ukamach humanakan chuymanakam salqantarakispa ukamuyta. Ukamaspa ukasti, Kristor quma chuymampi arkanyat saraktayaphiristam. Humanakah walisum katokaphtaha. Kitinakateh yaka Jesus hat parlasis purinipki ukanakaruha. Kaukir Jesus at teh nanakah parlapksma ukat sipana. Ukamarakiu yaka ahay sa sum katokaphtaha. Kunteh nanakat katokapkayatas uka ahayut sipansa. Ukatsti yakarunak sum katokapharaktaha. Kespiasin arunak churapksmas ukat sipan hukampi. Ukamasti, haniu nayah kepat hutapki ukahachachasir apostolunakat sipan han yakanyakti. Parlataha han sumakchi ukasa, yatinganak token haniu kamakti. Aksti humanakaroh take lurawinakahan unyashtayapasma. Kristun suma yatiawi arunakap han kun mayisak yatiapksma. Nayapachhiskar tukus humanakan hachar aptatap hanyamataki. Ukatihan walikisti, yaka iglesia nakaru yanap maita. Hupanakaw humanakar yanapanyatak kolke wahtaphitu. Humanak taiping kasasti, pistanyan hikhatasta. Ukampis haniu kitirus maikti. Macedoniat hutir hilatanakaw kunatekhan uthikitan ukchuraphitu. Haniu nayat yakisip hanyam munkayati. Akat keparus hanipuni umayipkamati. Kristun chikakan kanyap untatahat haniu pachaskti. Haniu akaya chikanakan kitis ukakusisin apak kitaniti. Kunatarak ukampar lanyahasti wakisisti.
Hanich humanakar munasip kismaha. Diosau humanakar munasitah yati. Ukampis kunteh lurkta ukluraska kiwa. Ukamat kitinakateh nanakam tukun munas aitayasin takapki ukanakah han uka amuyonakapan sarnakasip kanya pataki. Hupanakah kari salkhir apostolunakakiwa. Kristun apostolunakapakaspas ukamau tukuphi. Ukasti haniu kuna kisa. Pachpa supayaw kahkiran hilakaspas ukam tuku. Ukat loktirinakapah chikakankansa arhatap kaspa ukam tukuphi. Ukampis hupanakah luratanakaparhamau tukusini. Ma kutimpiu sapsma. Han kitis nayan loketah amuy pati. Ukampis ukamteh amuyapstaha. Lokehak hamparlam saphita. Ukamat nayan mahuka. Hachachasinya hataki. Akhahaniu tatitun parlaya tatisiskha. Hanukasti malo kerun tatau parlaskta. Ukatarakwa hachach tukun munaskta. Niya ke haywal hahakinakah lurawin nakapat hachach tuktapchiha. Nayan hachachasinya hah wakisirakiwa. Humanakah wali atingan hakikasinsa. Takichuy mampiu loke hakinakaroh katokaptaha. Kitinakateh chamampit akisiyapktam. Salkhapktam. Unisinyat ahanut ahlipktam ukanakarusa. Akanakar sutakah engkasik citu ukasa. Cikpacan sananakah humanakatakih sinti altachuy maniu tukup hayatha. Ukahakinakama humanakaro loranyatakihha. Ukampis maininakateh hachachasin munchiha. Nayas hachachasin munaraktua. Ukah loke loranyask pasaya. Hupanakah Hebreo hakinakabhiti, nayah Hebreo hakirakitwa. Hupanakah Israelita hakinakabhiti, nayah Israelita hakirakitwa. Hupanakah Abrahamat sarakiribhiti, nayah Abrahamat sarakirirakitwa. Hupanakah Kristun irnakiripabhiti, nayah hupanakat sa hukampitwa. Ukamparlasah inas maloke hakhamparlsta. Nayah hupanakat sipan hukampi irnakawaita. Nayar hupanakat sipan walha kutiu karsilar histan taphitu. Nayah hupanakat sipan hukampi hauqhata unihasta. Walha kutiu hiwayat ni unihasta. Hudiyo nakah pesqa kutiu kimsa tungkaya tungkan hauqantasah mutuyaphitu. Kimsa kutiu lawampi hauqhaphitu. Ma kutisti kalampi ukupaphitu. Kimsa kutiu barkoh utanham sarasa halantana. Ukat niya puniu akskatta. Hachakotan ma arumampi, ma urumpio kantatta. Takitoki sarkasah walha kutiu hawiranakampis ni apayasta. Luntatanakampis halhatayasta. Marka masinakah taipina. Hayangkir hakinak taipin chihinakan unihasta. Markan sa pampanakansa. Kari hilatanak taipinsa. Ota taipinsa. Chihinakan unihasirakta. Walha kutiu irnakawinakan han waltanyanakan unihasta. Walha kutiu han ikin unihasta. Mangkat sa uthata. Umat sa parhatao sarnakta. Walha kutiu han mangkatakti. Tayan sa tayhata. Isit sa halsta tao sarnakta. Takayakanakatsa, yakanakatsa, sa puro puniw iglesia nakatyakista. Mainiteh usun chiha, nayah usun taraktua. Mainiruteh tingkuyap chiha, nayah walyakista. Makunat hachachasinyateh utchiha, nayah ukat ukakan kanyahat hachachasiraki. Jesucristo tatitun Dios aukipaha, winyayatak yupay chatanya pahwa kisiwa. Hupah nayan cheka arsutah yatiwa. Damasko markan hikhatasiyat ukaha, areta satrein marka apnakiripah, marka pungkunakaru nayar katuntanya takir unihirinakuchana. Ukampis mahilatanakaw, makanastar nayar uchasin, hacha uyu pataventana tuarko kaphitu. Ukamat hupanakan amparapat halthayata.
Pair Corintios, tunkapayanir halja. Hachachasinya haniu wakiskiti. Ukampis tatitut katokat unancha winakata, kanancha winakat arsunya hawa. Kristur arkirma hakiru untata. Hupasti kimsir alah pacar apatanwa. Ukat akarusti niyap tungkapusin marahiwa. Hancina, hanukah ahayunaki apatachin uk haniu yathti. Diosaki ukiati. Ukampis yatwa, ukahakeh kusisin cikar apatanwa. Ukansti han amuikay arunak istana. Ukarunaksti haniu kiti hakirus arsum satakanti. Nayah ukam hakit hachachasiristwa. Haniu naya pachpatha. Inas tukachasitanakahat hachachasirista. Nayateh hachachasin muniristha. Ukah haniu kuna lokelurawi kaspasa. Hanukasti chikak arsus kiristha. Ukampis haniu kam lurkti. Ukamat han kitis nayat hukampi sumatah amuyas kanya pataki. Kunteh nayat istki ukanakata. Ukamarak han kitinsa. Ukamus parkan kanancha winakat nayar taripas kanya pataki. Ukat nayan han hachachasinya hatakeh mat akisin katokta. Hancir mach apimpi hunun tatakas pas ukama. Ukasti supayan ma kitab hamau nayar takisi itu. Kimsa kutiu tatituruh acik tasta. Ukat akisin nayar apakanya pataki. Ukampis tatituh situa. Muna sinya hampeh pokataki tawa. Chamahak tukasinyan kanpach uniste sasa. Ukamasti tukasinya hat hachanchastua. Ukamat Kristun chamapah nayan unistanya pataki. Ukat tukasinya nakahat kusista. Hiskachaya sita nakahata. Pistaya sinya nakahata. Kristu laiko arknakat unihasita hata. Hanwal tanyanak takisitahat kusista. Kuna pachateh walit uka unihasita ukasti. Ukampi chamani utukta. Nayah malok heruntatau tukta. Ukampis humanaka ukam tukuyapkhista. Humanaka unayat sumpar laphanyamana. Haniu nayah uka hachachasir apostolonakat sipan ainast at unihaskti. Hanis kunahan yakat hamak sa ukasa. Humanaka unihapkhista. Yamp ucuy mampi. Akisinyanak mututahampi. Ukamarak unyashtawi nakampi. Musparkan lurawinak luratahampeh nayanchikpach apostolotah unyashtayi. Humanakaro haniu yaka iglesia nakat hukapkas mas ukam lurapkasmati. Hanukasti hakanya hatak humanakat han kuna mayitahaki uthi. Ukam han kuna mayitahat kuyap tayasipkhita. Nayah humanakar kimsir kuti tumpanya takiuni wakichasta. Hanire kikiu hichaskun sa mayipkamati. Haniu humanakan utki uksa takti. Hanukasti humanak pachparu takapsma. Haniu wawanakat aukitak qolqi hikhatanyapaki. Hanukasti aukiu wawanakapatak qolqi hikhatanyapa. Nayah takichuimao kaukateh utkitu ukam sarnakaska. Nayah pachpas humanakan askimatakiu katuyasi. Nayah humanakar walpun munasipsma. Unatarak humanakasti hukak munasipkhistasti. Humanakah yatipkhtawa. Haniu nayar qolqi churan laiko humanakan yakisipkhanya munkayati. Ukampis yakipanakah nayat saphiwa. Amtanyampi ukar haltayasin salqhistu sasa. Hanukah kitanipksma. Ukahilatanakam pichwal hanak apakayapksmaha. Tituru humanakar tumtir saranya patakih maita. Hupampi chikasti, maini hilataru kitanirakta. Titu hilatach humanakar salqhaptamha. Hanit nanakasti panpachani ma amtanyanik humanak nairakatan sarnakapksti. Inas humanakah ukaarun nakampik harikasin munap kirista ukam amuyapksta. Ukampis hani ukamakiti. Hanukasti, Kristun kirinak hamaut yosan nairakatapan parlasipkta. Munat hilatanaka.
taqiw kanakasti humanakan ahayun hiltap hanya matakiwa. Matoqetha aksararaktua. Humanakar tumpir hutka ukah. Inashan kunham tehnayah mungta ukam hikhatap kcimati. Hanirak humanakas kunham tehmunapta ukam nayar hikhatap kcitatati. Humanak taipin inas uthas kcicahwanyanaka. Unyisisinyanaka. Titinyanaka. Sapakun sa munirinyanaka. Kumisinyanaka. Hach tukunyanaka. Pehtusinyanaka. Aksararaktua. Inas hutirin wasitat tumpap kamu kapachaha. Diosak humanakat mapengka unyihasi citani. Ukat inas humanakat walhani nairat pachhuch lorasip katamat hacanyaha hacini. Kanyo hakanyanaksa. Wachok hucan sarna kanyanaksa. Han waliluranyanaksa. Hanirak apanukup tati ukalaiku. Payir Corintios. Tungka kimsanir halha. Akampeh kimsir kutiu humanakar tumphaphama. Takikunas pani hanukah kim sa hilatanakan arsuta parhamau askichatani. Naira huchancha sirinakaro ukats titakiniru. Hichak hayang kasin kunteh payir kutin tumpap ksma ukah iuhtap kayasma uk amtayapksma. Wasitat puringka ukah haniu kititsa kuyap tayaskati. Kristuna yatokeh parli sapksmawa. Ukan chikatap yatinya takisti, humanakah ma unancha takasipktaha. Kristo haniu humanakatakeh tuka kan kanyani kiti. Anukasti humanak taipin chaman kan kanyap unyashtayi. Chikpachansa, pisichaman hakhamau chakatat unyhasina. Ukampis Diosan chamaplaiku hakaski. Ukakip karakiw na nakahupan kasah pisich makan kanyanipta. Ukampis hupampi mayaki hasah Diosan chamaplaiku hakapta. Ukamat humanakarianap tanyataki. Humanak pachparak chuyma unyantasipkham. Ukamat iyaw sawiman chamaniphatam yatinyataki. Hanit amuyasipkta Jesukristun humanakampis katapsti. Yantampi atip heyasisakiw han amuyasipkas mati. Ukampis nayah muntua, humanakah nanakan han aynashtatah yatip hanyama. Diosat mayip harakta, humanakan han kunanyangksa lurasip kanyamataki. Ukasti haniw nanakan sumat untayasin laiku kiti. Hanukasti, humanakan aski lurap hanyamatakiwa. Nanakar aynashtatham amuyap kitas maukasa. Nanaka haniw kun sa chikakangkany aynashtayanya takih lurap kiristi. Hanukasti, chikakangkanyan aski patakiw lurap hirista. Ukat nanakah tukakangkanyang kasah kusisipkhta. Humanakan chamanip hanyamah wakisipuniwa. Nanakasti Diosat maisip kakiwa. Humanakan aski hakir tukup hanyamataki. Akakailkatsti, humanakar hanir tumpir hutkasaw apayanipsma. Kunapachateh puringkaukah, han munanyaninyah kan kanyampi khoro tukunya hataki. Uksti tatitu churitu. Haniu humanakar tukhanya takiti. Hanukasti ahayu tukin humanakar chamainchanya takiu churitu. Hilatanaka. Kusisitap hapunim. Hakanya nakamansti. Chikapa punipkham, chamanchasipkham, sumankanyan hakasipkham, ukatsti munasinyani, samaran churir Diosah humanakampis kaniwa. Humanak purasti, kolyan hampatimpi aruntasipkham. Kristur iyaw sirhilatanakah takiniw aruntanipkhtam. Tatit Jesukristun kuyapayasinya pampi, Diosan munasinya pampi. Kolyana hayupampeh taki humanakampípan.